results. Good morning, Idol Bernard. Ito yung PPCSO Lotto result tayo. Manito dito May 29 p.m. draw. Idi Rabii. Para iti Ultra Lotto 658. Winning combinations are number 21, number 28, 38, 52, 17, and 29. With a jackpot price of 67,362,412 and 80 centavos. Dagsangga sa taon na nga ba para mediti Super Lotto tayo. 649. Winning combinations are number 2, 35, 32, 12, 7, and 36 with a jackpot price of 27,015,864 and 60 centavos. Daksang kasatawan na nga ba para mediti Lotto 642, 34, 20, 23, number 16, number 13, number 3. With a jackpot price of 58,000 or 58,726,119 and 80 centavos. Daksa ka sa tawa na nga ba para may iti PCSO STL. First draw 2237, second draw 1621, and last draw 278. Kadwaya iti 99.5 iFM Laoag. Siyak na Idol Shanti Papi Tatak RMN. iFM News.